Kurumjari, SKTV News, Yingbiri Put the Manipur Files, KSHETRIMAYUM Premchand Taram Nokchari, Nasikana Matangas Maruina, Manipur, Irang, Lushan Mangam Hena, Kankalakpagi, Asugumba, Mami, Kiyama Tarak Persi, Masigi Daita, Masigi Marui Maramdi, Tuan ba insurgent group kaya Myanmar dagi Changchalakpa, Asina Oigani Haina, Tuan ba military officer Amadi Kogi. Indian Police Service ki officers in the Fongro ki wapam national amadi koi Manipur ki pauchi sing da su am chawna phongna rakpa maru ina thoi ba irang asi ekhoi ki high riba kulai pai ba group sing aduna hena council hale makoi sina responsibility lawda bani makoina irang asigi hena kasana nabagi maram ni haibana chingba wapam asi lakpagi irinana India lengakna proxy war season rakanda insurgency Kulai Paiba groups in Lotion Naba Torang Tori Haiba, Wafamasi no Monomagi, Mayek Sing Libra Haibagi, Wahankia Hanarpa, Aduga Amaromda, Tasing Namak, Myanmar of the Chancelakpa Kulai Paiba Sing, Asina, Manipuri, Irangasi, here in the Council Haiba, Ani Sigi, Marakta, Karam Karamba Wapam Sing, Queen Nabaya, Bagi Haiba Hidam, the Tamjaba topic name, Maroina, Insurgents, blame for Manipur, Chow Saiba. Here must give Matangani Harry, here must give Matang Kana with the Mukta, Lingshin Biribasi, Han Hanmada, I hek Oitam with the Pamiri Basi, social scientist, Dr. DHANABIR LAISHRAM, Ojaba Hamta Mokshari, Aduga, Matang Lingshin Biribasina, Manipur University Anthropology Department, Hanagi Professor, Oja W. NABAKUMAR, Ojabstara Mokshari, Aduga Haki Matungda, Kogi KANGLEIPAKI, MEIRA Chipito, Bidiba, Wankemcha, Samjaisu, Lingshin Birikani Dubu, Ozalak Pangai Boina, Kanabasi, Hojalakanday, Oja DHANABIR LAISHRAM Laxaning Basioja, Mamang the Hono, Yasuyauna, proxy war in Matang Habitare, Tongan Wapam Kia Pongo Pikre. Adubu, military officials sing Aduga Indian Police Service, Punamokoi Mui Mapanani, Pondorki Wapam Sing, Masigi Manunda, Manipuri, Irang si me 30 Hogi Basi, Hojiksi, Kogi Union Home Minister na Masi ethnic class ni. Kalup ani gyoy ba ungkana bani haina haiga ledingai cherak asida haibatar asigumba wafam maruina irang si hena kansal halibasi khulai pai ba group sing Myanmar gi changchalakpa adusu khulai masinga palladana maruina akhogi chingi lamdana Myanmar gi pusalakpa khulai lising ani rom apa khulai lising anum rei heba aduga tampakidana khulai lising amaga changwarom lei heba aduga haiba kulai sing asi ekhoigi police tagi lakhiba kulai sing adugi mathakta laiba kulai sing ni haiba phau yauna thokaliba irang si masi horakpham aduga haibadi hena kasalaliba si insurgency na makoido ina blame direct torokpa yaba sugum wafam sing ni thorakpa masida karamba miyeng thamba yai masi harai pri maram si ngasai jano mang super mikiba proxy war dugum no oigadori bra kai haibini nge Premchand okay naling dige dum hainer la edna there is a proxy war ni gaina dige di mapan gi siki Myanmari insurgency me amji yawe je yam naling dige dum praja ne khang budi hoi lenga ki budi khang ni khang home minister na hire si khang na diplomatically hire ne ado from the very beginning koina adum koina understand to ji masidi interest geology ni na haigi budumak masichu mai chineba number 1 da akogi narco mafia myam narco traders myam jingsigi interest to government gi policy na khara hard tor padudagi preventive attitude ama leiba si interest ko ani subada magi sagi kuki akogi supremacy sing hai tare kuki loina bonate ko only the cookie supremacy ko moigi khudamoina jo Muigi Jo Gamgi, the Jelengamgi, nationalism do Sida Kudum Sabalorga Tahu Haitare. Adegidi interest Anisida Hosiki internal contradictions is soft for Pamatamjida Yamna Indiana Kham Gadavadu, intervento Gadavadu, Taudana Moinamo, City in between Lalo Bangaktani, Cookie supremacy. Tanba Kangbu Singsiga Tampaki La Lobazing got Sonova Lanina to some extent more dum Hanazano so long as Lanji Toringa Quedi Ojehana
internal security of nation ko national internal security gi yam tang ba khudong chaba ma phangdana ahum jigi interest chathara ko pot ne se khoi from the very beginning dum hire na now coming back to the question ko ai Premchand habi ribasida yengba yabam yauri si tasengna hojiki mapan gi marona Myanmar's insurgency myam se moi rebel hai tare moi diko insurgency hai ta moi rebel myam ji kaidobugi yauri no kamai yauri no yauri ding an ngi dem khangi ko edi nearly more than 400 and injury Chochanpur hospital na lebidegi serious ore pusing do hongto honjin tawbugi police singi manung da tumina wari sana bai pot matam da yam phong na social media da ugi dana ko adu laisi karegi no hai kanda Burmese ki military hunda ga fight tonariba PDF se PDF cd pura khogi Burmese ki mayok ta sutlai aduga counter insurgency ki type ta khogi notice ki lalo bu mui thine adugi manung da CDF sine ya maru ri se khoida chin defense force se CDF chin state sine dina khoga thangnaraga kadonga copy ga tha khotra toriba gi posijo aduga chin state sidane ba hujiki jogam jelengam semde ji adugi potu moidi am concern ore PDF masamaki di tasengna di lakunate magi allies time panu leibenina aduda leibe mayam jingdana my interest ki lakana CDF sine ya maru laisa ada moi je khoi gi lalobo su kamna re notice ki lalobo jinga ya mutum kamne aduna Manipur da leriba paramilitary wagera army wagera moi ga yam nakna chatleba su da leiba mayam jing ji su hojiki dumaina counter insurgency sinadana 2005 tagi thoina su torisi moi gi initiative ni dana ko sanafals ke edi paramilitary ge adumaina sum lakpanina moi di am nungai ja somda lan songna re adi Burmese army hunda tanaraga somda chinjalakwa changtok changjinga chatok changjil leipata masage in haijaba jo nationalism gi podam emerge torpada di moi compel toredana tawdiya dedana tawdiya dam ni moi mateng pange aduda katang kup thaba pawda ko moi changbaji PDF na changmam ni thoktabani ko PDF ki interest ka overall PDF ki interest ka sida tawrisga di yam khineba mayam ju ubiram ne khale ain khanbada irang ji thokka matung tha yam tena tha mani manungda NUG na CM thokibne ai di vote yaw ganu ai mai alliance myam je tupinga ijen mangan ganu lan yaw ganu ko ama thoidana ko akoi ma una hoidana adu tawkanda NUG gi matungina di moiji yaurse mercenaries on ne poirambe ba mo isase aidi brahmas di ware do aidi inflation ji potrang chaidang ji mei hore adai unemployment ji ma loire maram di thabak si leitam ne ko adai lair bagi chang ji ma bari di henkale ko adai imported input si shortage sound le panina pothong do puthokada posu pratue adai labor gi jasima pura problem ne ji moi de ko adai di electricity ji ai rengun da le jere matam kara no moda rotation mari rakal aiba that means factory kai thawak sing je pothok puthok boi pot ke pura lepa bani da aduna manufacturing pochu puthok tre ma tog dre aduna hekta paisa gi waji awabaji yokan is NUC gi mota moina PSC akoi moida haiba ngamdre maramdi maximum CDF chin gi kambu sing cham ware moi paisa khara phangaga anyhow tawdo tawbuna fabra khalaga haidre ga haibagi pot leinagi ba tamdu da ko adumaina lakhiba pot ni na moigi posima phasana CDF ti pura yaure maramdi sai jelengang gi jogo gi potu yengaga aduga PDF ki entire magi atai PDF manung da yawi myam se khulai pa yawi pai da yawi aduga PDF manung da lejara ju arakan army ji moigi interest ka mung mana de na musko moi marak ta so dumai yam lei ada Myanmar jidi magi province tare damana autonomy tandana ning tambo khotpagi po leibani tare damana region ni cinema Myanmar da pura support toina tare ni leina rise ada koi gi ek border line jida 1600 is the pareng za lei jine buji ada mai tor ka do myam do cinema America na muteng pang jinam ana hojik se wari do hana jam nei nagre ko nangi Myanmar Egypt China changani haige ngasidi ko haidi my project me am du ngang na bai Chinese army thajal ni hare adegi di Russia na my army ji laga bot
खोमबदो आइदि मतंगी बोचेदा मिलिटरी हुंदाना का नबगी मा तौनी हाइरे को चाइना गा USSR का पाव फाउंडर mo hani ate adai USA na ju songi PDF yam jing ji loina mag support torga anga puta pithari ne ma ju ado ani ji tor kan Syria gi mong ji lakadoi ne ba ado sigi mong ji lakpani na hoji India na yam thuna yengo ga doi je if masigi posi thola kanda awang numpokta yam sathi ne bera lakada ba por ma le je China hoji India hoji u badang ai ba kai noi da magi kanogi corridor je akoi gi Silguri corridor je hoji bana kano je doglam ji loksle den ko se Nepal ga India wari sanai ju sai matan doglam gi pot phana loksen gre adai di Arunachal Pradesh su khun kha lokselaga airport sin na sare airport ani ni lei ji ko adai di Jharkhand kitang hai ki da mo all this infrastructure of the Chinese arm kano si loina mamang sai da loi gre aduga hoji corridor ji hanaju si corridor ji lambe lam pi ha ne ba India na pi da de ne bhamputation thingli ji China na moi de hor ni na ko si corridor ji pisak pi de na ko ada sonda Bangladesh to lok tare hana India ga Bangladesh mari phari di phaba hoide Bangladesh si pura ngasi ju temple mari mai thar ni si pot lak ko ji di awang nu poki ente awang nu pok si sandwich hoga da na kon pakat pam lai si ju aduna India na athu matam da sigi posi loisilorga ko moigi changba khotpa je ngasi biba report da budi hojiki army gi adegi military amasung police ki moi official jing na piba report da budi sigi ji thingna ba moina sambal khaba khotpa adegi di hojiki kano lokthok pa budi hai ko free movement regime je adu mungti tawdri ko ado si athu matam da India na thu na tahodra di 2025 ki lakadori be election ji nan da di Myanmar da di onto political change ma la ane ba ko adai ju di hojik bana hollow da di India phar gam ta ni okay em khatar ko se janabkumar ojo makoi gi irang ji horok pum matam da security force na micham sing sing nakpi dre haidana even imai bin sing marak tagi ai khoi gi di chai su leitrabra kulai pai ba khoi thoro aduga khoi na ngau rau kaina kokthok pa yau gi haitare haidi security force ngakpi ge da badu ngakpi drabadina nga oro haibagi mawong da masi dum phodong na ba yauki ta sengna masi tahanna ba silibra haibagi wang si hauti thole maramdi aikoi gi chin national front ki haibetare magi vice chairman sui kharchna mana Reuters phongnuk pagi matung ina aikoi gi maitei gi kulai paiba singsi ayambana makoi si military hunta ga loina na arm rebel singi mayok ta lan haubu de yawi haibani koi tak thok na khona bada aduga hojik si makoi lising ani rom se Myanmar gi Sagang region koi ke thangnari ba masida camp tawraga leiba adubu Manipur gi irang manung na makoi se Manipur da changkhi bagi pau phau Manipur yamna changkhi bi pau phau leiri haidana Chin National Front ki vice chairman Sui Kharjan phongdo ki bele haitare aduna intentionally makoi sing si taseng namak security force ki protection ji phangdrba matamda miyam na korokani laukani makoi sing su yeng mangam da bichang kani haibo akhalon sida taseng namak irang chi sum lotion na thamlabra haibagi wang simuni thokle haitare ja kai thambi ding hoi Premchand nang na hangi bo wahang du da ko hangi bo wahang du gi marumda achumba elements of truth khara akoina dum uwa phange se akoina dum khangna ra wa pham ni ko praja gi wakhal da leiba maramdi irang si haurakpa matamda koina ngasi baw da hek haurakpa da ina ngasi baw si da nainarakpa matamda tongan ba narratives mayam ma nainare aduga tongan ba narrative singdu da gi punjal laga apun boina system analysis ama tawraga yengma matamda tholakpa wakhal lon ju leiri adubu punamak se loina yengba gi matho amadi tari ba aduna ngasai akoina ahoba khanaba da hairi ba proxy war haise proxy war si kanana tawge hairagadi ngasai Premchand na ayonda hangi ba wahang do da nga kadaba India gi armed personnel sing sina Manipur gi praja se ngaglak tabana maram oidana akhoi bu kandina bagi da makta khun ngakwa chemakpa loina na Manipur gi insurgents sing na masida yaurak na bagi kholaw wawa voice power tholak bagi wafam do ne sidais da India ga mena khalli ba koina proxy war gi concept se karino hairakanda
North East India da leiriba lalhauba maruaina Manipur da leiriba lalhauba singsi namdhanaba honaba matamda kuki lalhauba sing semgatlaga kuki lalhauba singi mateng loraga India gi sipaina phunabagi khanabagi mahuta kuki lalhauba sing sijinnaraga Maitai gi lalhauba sing namdhanabagi wakalon chidane ba koina proxy war hairis akoina sum khanabada so haigriba akoina biological control hairis Masagi Maitai gi insurgency si namdhanaba honabada kuki gi insurgency haigadra ko gi mogi me miwai sing sijinnarga honarakba iseng seng na akoina masai da aina ngasai elements of truth haira kanda akoina sajik tampakta yam phajana leiramba pot sing do kuki gi sing sijinnarga takthorapagi khudam je akoina ngalingai matamdagi adum thogla abani sigi thogla maram oidana takthokre adedagi laiba irang je thogle irang je horokpa matamda tongan ba narratives amada puthore adei tongan ba defense ki port pire de thengabada home minister honorable home minister haibada ethnic class ni ethnic conflict na haire aduga ngasi nongni sida amuk defense ki narratives ama thola kanda thola iba irang si namda ki agadi kuki singi bu oiraga su natraga maitai gi bu oiraga su lalhauba singna masda participate tawrabani na makoi si phajana namdha ama yawragadi irang je loisan bangamoi haibani sida government of India gi akoina uba intention je karino haira kanda ngasai Premchand na suhairiba maitai gi lalhauba sing je yawrakani haibagi makoida madugi wakhalon amale yawra kanda di manung da sanga kanda makoi si loina mak pharaga loisan ba yabagi policy ma kaksu leiba male aduna laante sum thola kanda sum irang je kankhala laga irang se gi degree se sum handle kanda maitai khungak bagi mingda insurgency yaurakpa singdu pulap Manipur da question na thamaga arm personnel mayam ama more than 60,000 na thajal laga thamaga question laga saphu manung da yawang ngamu mayam phabagi wakhalon du da tawrakpagi wakhalon su mali aduna leira ibe India gi narratives to honga iba mawong sida yengagadi karigumba makhoi angasina sumagadi masigi wapam se hauji phongdokpa yare aduga leiriba makhoi na thajal leiba force mayam sina tawraga operation je kanna changsan la kanda aidogebu insurgent group khudingmak madu kuki oiba yai maitai gi oiba yai punamak se pharaga lan je loisalagadi lan su nemdharani conflict bu oigara amabu oigara mongnari se nemdharani loina na lalhauba group ani sisu namdhaba ngamani habi wakalon ne masida akoina local narratives ma koina yengba yari se adordi akoina nahangai muknaruriba khonaruriba mayam sida kanadoisi kanano masai oza dhanabir na haibigriba chin state ta makoina kuki singi oiba chingi oiba independent ama semdaba hona baduna maram oidona makoina India government ki matieng lawraga changa isi madu phangdoribra hauji government of India gi defense ki piriba narrative sidadi ani makse punna namdharaga leigadabani na phangoi ani ma ama phangdabai maram oiganeba kanamta phangoi dorimne adu eragadi phangoi dabo eragadi nahangai moina season naruri base posi kanada mangja gaibodo akoi leiminari ba phur masen gi marakta khangminnarakbagi matamdu oire haibani da aina thamjani bo wase masigi pose paraza as well as ngasai kara extremist oiba akoi masen gi marakta hananabagi wakal tholaiba paraza asamba paraza gi wakal londadi nungsinana leiminabagi wakal lon bo mami taba yauri akoi na sum yengjaba matamda akoi na loina maksalaga moi khuding loina unaba ngamdraga su press da kaida tholakpada normal si langhaning bagi lari laisugi economy gi choksa leiba mayam si yenga kanda normal si ma purakpagi matam oire haibadu fil tawna ba yauri adu matam sida khwaidagi thengma matamda government of India gi defense ki piriba narrative sida group ani maki lalhauba sing masida yaure adu ragadi housing matik saba arm personnels mayam thamme aduna makoi sing je loina phajal laga loina namtharaga moina pura iba khulai mayam do loina phajal laga di insurgency su namtharani aduga loina na kaidogebu leinari ba mukna ba phurup ki oiba mukna ba sisu namdaba ngamani haibagi posak amakak aina
ubo fangjai ko masi lalam basu yai masi gi posinas chumagadi nahangai government of India na season riba pochidi proxy war tauri dusu phuna hanaba sillaga phuna halaga mapangan sodhara kanda haugat pangamdra kanda anima mangak sampai ga namma gi wakalon amu yauri ba adugi wakalon se masi akoi lairiba akoi hauji mungnariba phudup singi manungda khangmin na bagi matam yaure natragadi government of India gi honga iba wakalon sida kari lakadagi habadudi yengbagi mathau tai aduna akoi Manipur da leiminariba che citizen oina leiminariba matam kayadagi indigenous natra bauda citizen oina loba yaraba ko leiminariba phurup singjegi manukta normal si halakna bo honabada akoi achauba thaudang lobam thoi maramdi akoi masen je sijinnaraga akoi gi tongjabagi mahutta moi gi tongjanabagi policy ama taure haibase akoi na khangaudragadi madu thengman garagadi akoi animaki mangjaba oini haibase ahan round sil thamjage Okay, animak namthanaba honaba aduga masigi da makta irang solution handabo itaragadi maduna mangjaga dori basi ko mangjara kanya bo famsini ai yasam da jamla sage jam maruina ai khoi gi mamang che yabitare 2023 da ai khoi gi Indo-Myanmar border chakhala pa matam da pha khiba maitai insurgency punna chamarom habitare hanaki shahina chani um phai aduga kuki gi na yang khairom phai ai bagi mention tawri aduna Jangak payari mafam singsi chingi mafam ngakta ni ayambana kuki dominant area sing loina mak thanaraga leibang tani border singse do jangak pagi masing su kuki gi su chamana kene bigi su yauna jangak kibgi wafam adumak palli aduga maitai insurgency su jangak kibgi wafam palli du pha badana ekoi gi maitai insurgency jina hena saruk ahum thuno phaga lakpa aduga khulai se makoi gi report gi Reuters gi report gi matungina khulai se 1500 illegal arms yamna koi sophisticated oiba yamna koi advanced oiba khulai se 1500 sina koi belly that pushen ki haibani aduga amuk 2000 jina hills haibani aduga pharak pa matam dadi koi 12 bore rifle gumba adagi local made pampi aduma yam boiba aduga sophisticated weapon gumba yamna koi khara sathi ba makhal gi haibare automatic machine gun gumba sina masing je tarara kuma pha matam ama gumba yawba adu yam wana aduna masigi marak sida security force mai ki degi su kari gumba role play ma tawra pra chathara bra haibagi wang sim su lak pa haibare oja kamai thami be ya kanu ne kumjage khoi wajan thambi gre hoji khoi ge makana khoi ge Manipur thoi ba khoi ge lala hidi man adu khangnare ha Manipur ge pun basaktam thugar ga separate administration from of in to ama siamna ba haiba si bunna khange aduga amana Manipur ge pun basaktam kai ba yaroi akhoi mausa gi phajera akhoi ge punna hina lamina punna chuna lamina ge haiba ani sine ani si odo phemchi akhoi kanona marat langana phajena khange achi khange haibadi huji hore chathere ba lal asira kana na moi gi lit oidra mamang da frontier na thoktra honari haibase huji lenga pai ba yawriba double engine gi lenga asida yawriba akhoi ge Manipur BJP lang yawriba akhoi ge kuki gi MLA taraj yawri moi yam purna jaw me monten pichel yem bude chatle Pauleran hauke basam na su jirwam da angang ahum yawra argi DP ahum yawra hatkiba tamchiba akhoi ge terrorist ke mehat ado lamun kumbagi na haina haiki adura kariba da khoi nya gamena magi adura magi eje lawmaker eje legislator oiriba amana admata communal oiba adwa to wangang ba khotpa mayam do nang adu yade habigi warak pi na lekte masida khoi da khangmadi akhoi se mayam na khoi Manipur lenga fiber oina akhoi gi Manipur gi lenga pang da lenga maming tagi tami ur le lenga che moi gi mamang thuine moi khangum thopani madi lebak sida sauri bani lebak ga thare phausa ri bani stili bising thai bani nopum phum mi bani mari ba gi horphum kari no geographical topography horphum bi history khangi bani ko adu Manipur lenga ne chang thongna barak ti lenga ke puda prime minister ama jok ngam haibum thopani ba sidi noi too much hakbal le noi matam jana noi na control tawdana prevent tawdana taw yaw put le haibum thokuna badu haidana moina Manipur lenga che maming te go na thamme si maming maming te go na Manipur lenga che thammaga ko gi boja ko sathra pun ma adagi wasai takpire sine aduga inda gamen amuki budi karino hai matamda Manipur se sahi ani dagi dising ani gi hena ko gi magi puwari masagi oiba saudi asia da maning makha tamna palakpa inthok pambele ba gamone ba Manipur gam khei kai bongno babo be khalen ngoi puwari ni sakina ina haibra te si leiribne ko adugo
Manipur se to India da khona pun gra ban 1974 pun gi matung da gi merger to gi matung da gi kadawi Manipur gi ma kha gi ning tam ru hanin jara gi na ko ning tam na lo sing thok le ning tam na lo thok le tholok ko gi pui le ko tholok pa si da mo na yam kan ba India ga ben mo na wa ka le di ning tam na lo sing chena ne ni sum na ma gi la ning tam na lo ho ta ra gi di UN da kari na ko gi tham da ga ko gi ning tam ba se soi da pi gi ni hai bagi moi da ko yam per chik na ba moi da lei ye bo ila ye hai ji ngoma de chana ba de ye moi gi India gi power house na lo thu imi da wala tian tra ban pu thu imi da moi kana na ngam gi moi da art the culture ye ngo scientist adegi academic san kak de mau sa gi nation air condition hai rim ni jirun mapan na ko seli ni lo ye ngo khoi si de ye ngo khoi hau bai khang ye ba koi ada sona kana khoi lo ne ri ba ma ma India ga China ga mo ga mari phatte adegi moi na uri ba khoi gi Bangladesh adegi khoi gi ma Taiwan country na mo uri ga chu China da sanare ba adegi mo ato gi mo adegi South Asia gi lambi phok ba tam da khoi Manipur da khoi gi Trans Asia highway North East gi policy to ri se Manipur phau cha tui ne bia ada ho to gi ne ba ta Manipur da khoi porter पोचे होलगो तो हो दोरिबा अगा सगोन गाड़ी थौ थौ उपुन चाहबो मणिपुर हेंदैबो नमना फाउदोरिबो सबाइना मणिपुर गे लगा लालहोबो से नियम चुमना होइबा तारगदि सुचोय सोजरा कोइ मणिपुर गे निंगतम जे फंगनी अदुदि मनक मोनो क्वाइ जेंगे अदि मणिपुर गे अखु यान बा कोइ मणिपुर गे अखु ओइरबा कोइ गे इंडिजिनस पीपल से कनानो अरगा मतम कोइना मोइना किलोमीटर सिंग अमगा जिसामगा जोरी अंगपीनी को कुथरा तक सांबगे म्यांमार को थांग बॉर्डर से ngasi phogale ba ngani oina survey toroganda akhoi ngakoi asem ba moina samudra khadana sa thambi premiumism thamna kilometer 33 chang jin tawi am dealer adagi mayai ka ba akhoi number 4 le chungba lor bak chong ching tawdra khoi Manipur gi oirima mayam pun maksida Myanmar gi hajalpa adu Bangladesh hajalpa mayam kuki mayam pun kuki lor nate ko adu lor khangi bne moi khangi ne ba loi khangi adu NRC to si yadri bne ba adu Manipur gi akhoi gi lengak matam lengak pai matam gi akhang hai mayam pun mo sumana yam san lo meng yeng de bne mamung ti ko la ngak pa mamung ti ko la khona ei thokhi ba adagi lon mak sanga khun kya ta sing ye kun ka ta selaga hojikti kan to hojikti moina separate image sal laina ta la adi indagmen harau re ba o adu di Manipur se akhoi gi Manipur la ro ba chum dam thana ba gi yam tan cha ba ma di moi lai re na hai moina low ye ba moina intelligent ki report ne satellite ki juk ni information board moina khangi ni ben dia je Malim de lay rebel bak chim dam gi military gi shakti da mari sobre lay rebel ba economy da hum sobre no bona sai harau no bum ter lay rebel ba adra kar Manipur ko no district gi thoi ba mi gi summa mayam ji thoi ba mayam ji border da karino kana kari sang ai dauri hai ba ji moina lo khang thokre ado how to prevent how to control sim matam ji moina ko na ta hu da ne ba adra moina ji moina akhoi siba mana tal separate mission tal adu atar gi Manipur se macha ko gi moi machen katum machen se khada halaga ama torogra machi da ko gi moi ma pangan se chum sondan ba education sector oiro transport and communication da oiro subu nomba da oiro sana ba da oiro hairaga ko India gi captive market India gi lalon ba gi thel wina thamma moi po jom tham oina thamma akhoi se thamaga moi se lon mak se sonda halaga moi se mula lobu se su ko gi sinthoi soidra moi dam ta gani haibni haibni gi moina sona kan da ko gi la lobu sing ya lam de lai gi ba ko gi yamba ko gi people liberation army pile gi bisesor bisesor nam gi ko gi China de gi wangang kan ye radio da kai ta ga ni ne ba adra kada di chang ma lahu hai bi me ma da de China da kai de mo je changhung ko ma teng lowi hai ko ba se mo khang ye india gam khang ye ba adun di mo se China gi de mo ki ma pa da de da ko je mo kala dan project to de la ai mo lai he na wari jam jang ko tu di bo si lai ba chum de mo na ma ji ka yu ta re aduna Manipur gi di ning tam da lo se pa da haur di mo ning tam ma phang gi di ai ma se Manipur UN ma am lo ka ni adra ma se khanan da ba ya de hai bi policy je mo na si da ko gi boxi war o ja an ta pi gi do ab seng boxi war si di ko ku mi ne boxi war hai ji di India ga ben boxi war han ra kana Manipur gi mai te community ma am se lo nam thana ba ma na phone ba ne mo si thu ji di adu mo ngam gi mo phau do na ngam gi phau ba
adu na tab sida akoi gi sida yauri akoi gi KNF akoi gi kanu F ki KNF akoi gi kanu P gi akoi gi luchingba tiger haibuduna adana mona akoi gi Myanmar da mana akoi gi mayam mo gi kuki military mayam du mona meeting tawraga wa tawba tawna social media thaduri matamna mana Manipur se akoi gi kanu desida Manipur akoi kangchup amasung laimu khongda attack tawraga ngmai capture laganda mi hatpa jum mai thaba tawudabani haiba adu do thodi juni base akoi de hare india gi intelligence report loina moina hana khanga leirabane ba ado khangna moina tahuli moina tahraga Manipur akoi gi landare bisi akoi ku kinar ko sil ku ki gaira gi moi yamna moi de yamna tungjagre sil hek palu bada ba hek da akoi gi international oi tawdna ko moi de ai padung de ba chin ku ki gaira sil dai nationalize to hek ta internationalize to da moi je taw ko aduna ku kinar ko terrorist sing si mayam le hawra kan akoi si da moina moi da thadere funding moi kapi no moi kai je no moina pairo subidi weapon mayam yangu moina thawriba gari moina sariba thaiba lei adu kuiba mayam je moi kabana akoi khangdabno ba hegi Manipur gi government akoi kabana khangdabno ba si simana leibadagi Manipur thoibo jagi tha tarama pun suraba akoi gi kaunu ki irang hai moina haibo date go moina hai de moina mo conflict ni kan hai de moina ni do situ ori sibu sing ga rek di ana india government no samba yare mi ga si su hayang jagi akoi na modi foreign tour sagi ore ha ai da hai bane ba akoi gi Manipur gi akoi gi chief minister akbirena kare haige bo Narendra Modi na akoi gi yal hamba da akoi gi university la kudo o kudra Narendra Modi mera ba mera ma hai ai imane ai ba ne hai mana yingu ne hai no yingu ba ado hoji ma gi nushira ba chana pa biren ona chim birena ai si udale bi batam da ma pa ibungo Narendra Modi na han ying bidre ya ba ma la ki ding han si la ga la ji lo si ya li lo sin ba ya dina men ma pun phate war je phate ha khadna bachan mangbu tung baje phate Manipur thugai na hona baje India thugai bane hai baje Narendra Modi ge thamoi phawir ba Amit Shah ge thada phawir ba Rajnath ge thamoi phawir ba oi ra gadi akoi ngasi nangi ba akoi na tawri ba tha akoi nanghi dra ba adu kari ge da fai ke mam kai dam da akoi ge Mr. Birena kai tumina leibiri ba mai bu gano ra Narendra Modi ga akoi ge Amit Shah ga moi leidam nari Manipur si oi boy Okay. aduna husi worisi asu oza hanna haibiri ba kolom mayam dira khoi haining na haibradde thabak na kari na ko mai kudam changjam mayam dina haibini adra machidi india government ji yamna senga ba ko gi proxy war mana sathabani ada khoi india citizen ni india ka citizen people right mayam da khoi phangum thoibani mat pirabani khoi adra khoi akoi hawfam thoya Manipur nga adage akang yemya Okay, maruina akoi gi India gumba yamna shakti leiba aduga economy da husik mangjal thana chengkalai ba leiba amana magi border da mai ngam khai da kari thoi ibage haibasi sungso isodina makhoini hena khamam to khangju khanglam gani aibani adumakpu khangna intention amaga loina haibadi towan ba lalhauba khulai paiba ning tamba tanma singa wari sanakhi bagi tangka kyarak notice se khoin u phange adu haujuk fawbuda madugi chap chaba waroshin amata purakpa ngamdaba waroshin purakpa ngamdaba tuna maram morakan na makha tan lehuri ba khulai paiba singsi wari sanabagi mahutta sigumba proxy war ma chatharaga lotion bana hena phagadra haibagi wakhalonsi leirebra haibagi chingna badu chawng lei haiba wafam sini ai ojadana bidam laksage jo maru ina ngasai ojan so haibet panbikhre khoigi Russia gi interest China da khoigi Rakhine da koigi Russian gi troops sing tharak na bagi wari China gi interest makoigi pipeline chingba protect tawna makoigi factory companies sing protect tawna military thak na bai wari adana India gi oina de sugumba proxy war sigi mathakta hairiba geopolitics ki oiba Indian Ocean gi interest aduga Bangladesh thamang pa mi yeng Myanmar thamang pa mi yeng asigumba mayam si masigi su counter tawna ba measures sing leibam thoktabra leiragadi kari ni khanbi bege ojagi wakhalonda aduga kariguma masi leitabida masi mayam si yeng haudabida Manipur gi insurgency groups si khaktamak target to boy targadi masi target tawringai da international mayam gi interest yom salakpa matamda India da chawna soktana ngai masak leibra kai haibiningi yam phajaba question ni Premchand sida India gi di interest lo khani ko Russia na nongmei khuju khulai pibe apire Myanmar da ko ado PRC America na PDF ta sotagi America gi against tawri ne sidi Russia ga America ga de adu gi potu le jide no
aduga China ga Russia ga naksanar pasisu American factor ni ko Syria gi uji moi gi rebel jin ngam grisi China ga Russia ga na han nga am bagi ngam de ne ba moi ni han dokar kan da America na ngasi di moi rebel ne loksan gre moi president chi ngai moi so the same thing masida sigi akhoi nga sa hainari ba province taruk tu da America na du tor ko ya ba auda hojik se Russia na interest lo si asagi American factor du degi lor pane dana ba aduda America na PDFC so long as supporter di military hunda di masana Russia na dum sagol ne ba China gi di yam thina maru ba Myanmar se ko kyam maru ge da Indian Ocean ji da operate to ji with the help of the Myanmar India China gi di Myanmar yaw do di ngamoi do ni adegi di economy da mai pipeline su mo da power ga arab te puri ni ko adegi amu all this akhoi mineral myam ji lok thok lok sin tawgi posiju India ga keno ga Myanmar ga China ga na to posiju maruina akhoi chan gi province muse je muse de gi China this mai yen kan da yamne akhoi kilometer akena na 100 meter 200 meters mo orni kana gom change dem chang yab jane ado sigi leibasi da moina se maruina keno sineba akhoi Kachin kangbu sineba Kachin defense force Kachin independence army moi sineba hoji am kanna China gi thong mamang chai da cham ko kuntram ko thuai gi do thar gi do China gi economy ji trade si yam thina sigi protection to the bera lai ji khangmani na mo gi ju bera lai badu America na tongjilaga whole this keno si toraga the problem except Arakan army budi purely China gi ni khangi ko aduna jo khoida somda khoida Arakan se kaladal project problem nei ne ba adu khangmani na China na magi project mayam adegi di magi keno mayam ji pisa ta thadaraga loi thabak toraga share to mine porina si sangbai ji adum yaidana adu ma de dum la ane ba lakpadi ko aduga Russia gi di khulai du yam pire America ki factor degi mana keno gi Myanmar gi for the labor di chume adei di Chinese factor degi mo America na sagi democratic group sing du sagolaga di so long as democracy na pala de America na khange dana adui pola pada India sina ko India shori sina ko Myanmar da mating khoi di pi bada China India animaksi India na pi jidi oijabuga phangponte ba Myanmar ga tinana ba pi bani maram di keno da Myanmar ji India da ju maju Southeast Asia ji loina pa da mai maru oidena ba hoju ji se phoi sidwe gi airport si keno seaport si ta sengbadi Rohingya mayam le madu rangai gi du tantho to gi bani asida ne bo ji keno na Arakan army na asom da chingjal laga keno gi khoi gi Bangladesh ki Chittagong khar loksan ba hoi do moi ju sining tamane na khangba gi poram laktoi ne ba ade Rohingya jing na injel eje laije hoi theng ne Rohingya ka ne moi ga mulan tong eje Rohingya ji ju accommodate tong na ba America ju interest lei Bangladesh su interest lei ram de dam yam mi jing do rangai gi si ko aduna sigi kano se akhoi gi kano se sigi kano sida political equations da India ki na mu magi military hundar ju mating pasang pang na ko mating bang sa bang sa ni lami thong sem ba kot pa sendong lobi ponte mai di friendship and tor to adai narak pa yel pa gi medical gi hidak lang thak pi ba de like tam ba gi science and technology gi maju adegi di project acho bani huzile je kaladal project wagera adegi di transition road wagera si kaini egis policy da si ani si katane ba si to jari je ko aduda military hundas juti na ba yam dakar ba aduga songi rebel me am ju American interest ta yeng na ba ya do mating pangam do man bagi posu yam lei ba ke da project ani maksi mai pake di CDF pasan lun to dia ro sai ji yor pu ne ba India da khara khitang lurai je aduda hojik sida sigi ji to kan da India na param doi sina kamai param doi na da moi gi si moi interest ani du smai tong raga akhoi sida di thudokpa kaisule roi aduga kaisule roi has the problem is the PDFC any magi allies me amje any sidang aite change la puji
अरे चंगे लगपसे से चंगे लगा सेल्टर लगा लानो तो सेल्टर उलो लान तो दे सी थुआर कोम चंद्रा अदाय दि सोलो हानिया ले को अदाय दि योक्सल दे अदुना सी गी जी लाकांदा अमेरिकन ट्रेस्टी सीरिया के समाइना रेबेल्स अंगपद कंखला लदी चाइना जु रशिया जु रिटालिएशन याम वांग तोरकनेबा वांग तोरको तो मुई गी प्रोविंस दम सोंगरोबा सोंदरे हाजिलकनेबा को अदुना अदाय दुनेबा कोइना अवांग नोपोक तमरोइना खोइसे सैंडविच चोगदरा गाइना हाइना रिजे मरंदि सोमदे सिलगुरी दा बेरा लाकपनिना को अ सी येंगागदि इंडिया ना हजोजिसु मोइना रियलाइज तोरदे इन खनमदा नंबर 1 सिगी अखोई कॉन्फ्लिक्ट सी थु नमक से इंटरवेंट तोरगा मैनेज तोगदोनेबा एज फार एज पॉसिबल 2025 लाख बहुत लाख ट्रिबोक से सिदा कॉन्फ्लिक्ट सी इंटरवेंट तोरदोनी अदु मैनेजमेंट तोहरदोनी अदु ट्रांसफॉर्म तोहलगा सिगी माथा सादबिदा हजिकी पोसी की स्ट्रेटेजी में होट पे आएबा अजी दोगल चेना चरी दु के सुइना ते ना हलामा निंगरा ना लेदो अदो कैमो ना ते लद्दाख की के सोंगी वारी साजनबो वानी सिगी पोसी माजु याम फजना उरी नेबको अदुना जु आइन खनबदा मोइजे कोई इशू ग जिखरादी इरुरु लरम दो मानदे सोंगी स्ट्रेटेजी जिदे हेना लुना लरम दो माले खले अदुगा ब्रिक्स ता चाइना जु रशिया जु इंडिया जु ओमक पुलगा ब्रिक्स की पोसी वांखलकपनिना सोमदे येंगासु इंडिया ना माय डिप्लोमेसी जी डिप्लोमेटिक रिलेशंस या फसनो होंगा मेन तान तौद्रदिना ओके याम फरक ताने ओके मरुइना हजिक लरि फिबम सिदा अखोगी डिप्लोमेटिक रिलेशंस येंगा मतुंगदा इंडिया दा सोलुक्तनो मवोंगदा अदो सोलुक्तबा हाइबसी मणिपुर थोइबा हाइबदि इंडिया की बॉर्डर थोइबा इरांग सी मलोइसलगा फजन थांगाई सिंगना वनबम संगे हाइबनि मफम से सम लांगनि रांग थोक्तन लेरगदि मदुदा अहोरा क्या मस योरक पे हाइब वफम सिनि आई मखा तरक बसे जनबुमा ओजा अखोगी आफ्टर इंडिपेंडेंस ता अखोगी तोवान मखल की मूवमेंट्स के आमा लाइ मदुगी मनुंगदा 1980s ददगी हौरगा नॉर्थ ईस्ट दि अखोगी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अदगी अमुक्सु मुक अखोगी nationality politics है बता रहे for example कोई nation I हौजी फवा वरी छाना बा लोइद्री मखोगी demand जाना याना दे तुबु हाई रिबा वरी छाना यदि हाई बा माई पाक तरगसु हाई रिबा nation I am group की ओइना मखोगी हे नमा पांगन कंखलक नमा मचाक ओइबा आइदि मखोयसु अथिंग म पीद्रे सेस्पायर लाइरे अदन हे न मखोइदा कोई शक्ति से लाकनबा इन केस करिगुम यानतब मतमदसु यामना स्ट्रांग ओइना लेगे तो बि मोंग द थंबा अदुगा अमुक चाइना का इंडिया का सुमुक बॉर्डर ओइबा म्यांमार का सु ओइबनिना मरक सिदा मुक मखोगी बेस का हांगिदना इंडिया ना कइमता खुद थाबा ngमोइदबि मोंग द लइबा सुगम मयामसी उरकपदगी एनी इंसर्जेंसी मणिपुर ओगेरा अतोप खोगी लमद लइबो ओगेरा वरी छनाबो यारगना यारे याद्रगदि डायलॉग छि तौबगी महुत्ता सेस्पायर तौनबगी महुत्ता हाइबदि खोगी चिन्दबुदि थोंग लाउन हांदो थमलि वरी साजि हाइबा अदुबु पिनरिबा पॉइंट सिंग थमनरिबा ओगी प्रिवियस की वाफम सि इंडिया दरा तबा अतोप मफम तौसि हाइबना चिंगो डिमांड केसे लाकपनिना असिगु मसन सुम कोक्सि लगदि सरकपुदि अखोय सुम पोक्सि वर सेशनरगा मखोयसि ओइना फोकस तौरसि मियेंग थमसी हाइबरोम लाबरा हाइबगी वाफम सिने जंग साइ एनि चुपन जकीबा कमाइन थमबि यायु होय याब सुम मबा वाफम ने इसम समना नक्सल गी पोर्टसिंग सी नक्सलाइट मूवमेंट सी सेंट्रल इंडिया तेलंगाना योना स्वाइगी द लाइब मूवमेंट नि दनको सिगी मूवमेंट सी दा हौजे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाइ तारेने कोई सेंटर द लाइंगा पाइबा सरकार सिना लाउथो इबो पोसी मथंग सहीगी मयाई भावबदा नक्सल सिंह प्रॉब्लम से लोइना लोइसलनी करिगुंबा नखोइना सरेंडर तौगेरा तौरो तौद्रगदी नखोइगी मथक्ता खुलाई थारने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना फोंग लाउथोब पोने सिगी लाउथोइबसी इंडिया गी इंटरनल गी security की policy अमनी दना सिगी policy से मणिपुर पंदबगी वानी मणिपुर द लरिबा नत्रग नॉर्थ ईस्ट इंडिया द लरिबा लालहौब सिंग दसु हारिबा policy से apply तौरकदोइने अदु apply तौरकप मतम दुदनेबा मखोइना पीरिबा मतम सि बाउगी मनुंग द वारी सानबा थोलकत्रगदी नोइगी मथक्ता खुलाई थारनी हाइबगी वाखल्लोन सिगी मरुम दुदनेबा अखोइना ngасai mamang da khannabadsu sum polliba biological control डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना खुलाई थाबगी महुत्ता सिजिन्नबा याबा मियोय खरा नत्रगा फुरुप खरा पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कल्चर तोबा
खुदम होइना हाइरगा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इथनिक नेशनलिज्म हाइ तारे कल्चरल नेशनलिज्म सागतपा इथनिक नेशनलिज्म सागतलिबा सिंगसी नॉर्थ ईस्ट इंडिया ददि यामना एक्टिव होइना खुदम होइना नागालैंड नागा ताबा मणिपुर की मफम सिंग म्यांमार की मफम सिंग मौगी नागा नेशनलिज्म सागतपा से इथनिक नेशनलिज्म निदना अमाइ तंगन हौजे कुकी की जालेंग नंग काइना सागल सिसु इथनिक नेशनलिज्म की पोनी अखोई मैतै की सागल सिसु आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ता कोई कल्चर से पॉलिटिसाइज तौरगा सागलकपा आइडेंटिटी लेबनिना सिगी लेरिबा सिचुएशन सिदा सिगी लेरिबा पॉलिटिकल क्लाइमेट सिदा कुमाई तौरगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना ngasai नेक्सल सिंगदा डायरेक्टली खुलाई थानी हाइबगी वाखल लोंदुगी मरुमदा इंटरनल सिक्योरिटी की मरुमदा मखोइना डायरेक्ट खुलाई थाबगी महुत्ता सिजिनबा याबा लेरइबा इथनिक नेशनलिज्म की लालहोबो ओइना थोलइबा हाइगदरा इंसर्जेंट हाइगदरा मिलिशिया हाइगदरा थोलइबा सिंगसी सिजिनरगा मोइ सिंगसे अमगा अमगा फुनहलगा मापांगन संजन सोंदहलगा कंट्रोल तौवा हाइबसिना मदुना इंपोर्टेंट ओइबो वाफम अमनि हाइबसिना पॉलिसीदा अदो खुदम ओइना मसिगी असेंग सेंग हाइरगा अमुक फाउ नोमै कामनाद्रिबा कोइना सो कॉल लेरिबा मखोगी कुकी सिंगी लालहौलुपनि हाइसिगा मदु होम न यारगा असम राइफल न गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की अयाबा यावदना सु हौरमिनिदनको सिजिनबा यानबगी पोनी सिगी पोसिदी अदुम कोई ओपन सेक्रेट नि आइदोने सिगी पोसिल आकांदा इंटरनल सिक्योरिटी की चथरइबो पॉलिसी सिगा अखोइना हौजि खनरिबा ओजा धनबिरसु थम्बिरिबा लेरिबा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का अनि सिगी मरकता कंपेटिबल ओइदबो पोतुनेबल लाइजे सोम नाकंदा लेरिबा हुंता की अगेंस्ट द मिलिटरी हुंता अखोइगे ब्रह्मा की हुंता की अगेंस्ट द लालहौरिबा चिन की खंगदे अराकान की खंगदे स्वागी लेरिबा सिंगसिदा मखोइना मरुओइना चिन की से सौगलगा मणिपुर की द थोइबा इथनिक नेशनलिज्म की थोलइबा मुक्नबा मयामसी टू सम एक्सटेंट कंट्रोल तौनबा होनरुबा मतमदा मिलिटरी हुंतागा इंडिया गवर्नमेंट के लेनबा मरीदा स्ट्रांडेड ओइना दपै मरी एमा लाइदना से हौजी अखोइना इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से येंग मतमदा पाकिस्तान हानादगी अदुम इटर्नल एनिमी ओइ लेरे मतम अमदा खालीद कैनो लेरी मतमदा बांग्लादेश ता लेरमी बांग्लादेश की सरकार जो इंथुरमी नौज हिंदू की टेंपल थुगारकोना एंटी इंडिया की मूवमेंट नम सागले ब्रह्मा दसो हौजिक अखोइना ngangnariba sida Russia na makhoi gi siphai thajal lae China na makhoi gi oiba project sing ngangna na bagi amta makhoi gi oiba kaino siphai natra so thama ani mercenary thama ani haibi gi pose la agadi Myanmar gi hunta ga Russia amasung China government ga naksan na baga India government ga naksan na badagi moi ga naksan na bana hele hairi ada India gi di lairiba port sida Russia ga akoi ga si mamatam mamada marup oinara mi hausi pau karam marup oinari de China si makhoi na yana da leire America so among naksan gum tau akoi lairiba foreign policy sida Modi satana de satana khoi Trump la kanda hausi Trump na magi power si paira kanda di suppose India gi mi tanthok pada more than 18,000 hen yaura ani India masa mayam thol ani ga haibagi pol lai magi masu mana ngang ba waga mana heng presidency gi pham lora kanda local ka da policy duga madai da India da yamna favorable oi da policy kharasu local ka dore ba aduna hauji government of India na yeng ma pami se internal security gi mingda makoi na internal policy oi na sathari ba posiga hongai ba prithvi gi international go ba geopolitics ta henga iba port sida India na lauriba role siga ani sigi incompatible oiba sana da ba port ani si la kanda karam mana which one is more important hai bagi decision na lobagi matam oire masida matam sana lahong da dana kari gumba makhoina Sin army or bay Arakan army or bay against military junta the labor in the Sokatana lerga de Myanmar government si da amu makoina Russia gi amasuk Sainagi Russia bodi kara pare kalo Sainagi factors in sum sakhalaga di Indiana Myanmar da tawremi ba policy si China factor ina Sainagi posi komai neutralize tawga gi haina leriba pot si da China na hena khumang chawsan gi bagi pot lerga di asoiba lerga kadabanina makoina internal security tawnaba honaba tamda biological control oina ethnic nationalism sagaliba phudup singsi marapta phuna laga mapangan sondaraga amada sogat kane ba policy sina India government da kanaba purakpadagi hena amangba purakane ba aduna India gi leiriba hongai ba geopolitics ki
landscape sida India na karama makalgi foreign policy tawa yai loina na internal security yengna bohona bada foreign policy sida sola kadaba leragadi internal security ki pose review tawraga Iran je thuna loisan hawna it will be better for India aduna hojik amuk karigumba masida soidana separate administration taliba posina amuk soigatana masida amuk control tawba ngam hawdragadi akoina mamangai di haidaiba Manipur gi security the threat tawbanate mase India gi security the threat tawbani haibagi pose sumakpagi wala akadi double loss oirakani government of India gi aduna policy sing je phajana mase khangamoi haibanate akoina local narratives akoina yenjaba matamda akoida feel tawba poto kadai baw karida kanari kanade habugi analysis ama tawbani government of India na tawramoi habanate makoisu think tank laibani na tawramgani adu akoigi wakalonda laidiba ground reality si yenga kanda akoida khanbadadi thoiba policy sina government of India da purakpa kanabadagi amang mana hengani haibagi wakalondo ai thamjani okay tawriba thawong sinadi kanaba purakpadagi hen amang mana hengani haibani dumakpu mafam ase leiba kogi praja amoina tawriba se karino kari oirakpa yai kari kari tawkhrabagi haibadi khangi haibani dubu khwaidagi maru oribadi Manipur dagi information kya center thaba matamda seran turan tharamba bias leiba adu fabo yawe haidana chief minister phongdo khiba laikhrabni adu taseng namak ekogi situation se read tawbiribra natragana copy tawbiribra natragana experience tawbiribra haibagi chamam na badu chudumak leiri habitai ai aroibasi samjai oja ekogi insurgency sing si loisan na bokhona pani haibagi wafam sida yumpham moirkanda hojik se ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯐꯥꯕ ꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯀꯟꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯔꯤꯅꯤ ꯃꯉꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯜ ꯉꯥꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯐꯥꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ XYZ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯕꯤꯂꯣꯡ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩ ꯑꯦꯛꯁꯇꯣꯔꯁꯟꯅ ꯆꯦꯟꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯈꯨꯜ ꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡ ꯐꯥꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯑꯃ ꯀꯟꯅ ꯂꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯐꯍꯜꯂꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯁꯇ ꯂꯩꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯕꯀꯨꯃꯥꯔ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯆꯐꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯣꯛꯄ ꯉꯥꯃꯨꯒꯨꯝ ꯈꯟꯒꯠꯂꯒ ꯐꯥꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨ ꯇꯧ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯔꯥꯟ ꯇꯨꯔꯥꯟꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯑꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯅꯃꯥꯗ ꯈꯨꯜ ꯉꯥꯛꯄꯒꯤ ꯅꯃꯥꯗ ꯑꯣꯔ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯅꯃꯥꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯔꯤꯜ ꯇꯥꯗꯅ ꯁꯦꯜ ꯈꯥꯏꯕ ꯁꯦꯟꯈꯥꯏ ꯊꯨꯝꯈꯥꯏꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯏꯇꯔꯁꯀꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯅꯁꯨ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯣꯏꯁꯟꯗꯅꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯅ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯅꯃꯥꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯦꯡꯀꯟ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯦꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯂꯥꯟ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯀꯁ ꯄꯤꯗꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯗꯅ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯗꯥꯏꯚꯔꯁꯟ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅꯕꯨ ꯆꯠꯊꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯈꯪꯉꯩꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯔꯤꯁꯦ ꯌꯦꯛꯅꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯝꯅꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯝꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕ ꯑꯥꯔꯀꯥꯟ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯈꯪꯉꯝꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯣ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯉꯝꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯄꯦꯟꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ 40 ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯇꯧꯔ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯑꯃꯤ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯖꯝ ꯂꯥꯛꯑꯝꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯛꯑꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯥꯟ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯅꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯈꯪꯉꯕꯅꯤꯅꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯖꯨꯟ ꯃꯦ 3 ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯄ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣꯇꯤꯛꯁ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯄꯗꯤ ꯀꯣ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯍꯧꯗꯕꯅꯤ ꯊꯥꯡꯗꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯩ ꯇꯥꯜꯂꯛꯏꯕ ꯌꯨꯝ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯆꯨꯒꯣꯝ ꯐꯤꯔꯥꯟ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯦꯕ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯄ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯅꯦ ꯑꯔꯥꯕꯥꯏ ꯗꯦꯡꯒꯣ ꯀꯅꯥ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯅꯣꯅꯦ
khagi ni thori chema sana jaw da arama tengu ngsi na bai matha ta da humna hum sarga hum thien na tok jod ni na kai kam ta thori chema sana jaw so ma mai ba kan dom tani mogi na phum da mogi kan da sing hi bang tani ko adu lon mak mayam sin na lai la kan da gi mo na adu gi mo na rak pi da ba gi mo na khun ngak pa phare hale hal pa da gi lan su na ga di mok sa gi da na tim na thangjo na akogi thangbu na ya de ne ni chobe thike gupal chang e ko adu di namdra mo na akogi police game adagi mayam di mo na lan ba tra da adu lak pudri mo ngak thok ke ni ko na ngai ngam me ba ko pa hilli ne ko ngang ji dang pa hilli ne ba adu mai jo pai re ga ngin phong no chat pa matam dra ai ni adu no mai ni har ga na matam dra akogi Manipur la ngang ni kan ba ai thap ke lo te jimse biren urim ne hom pari ma urim ne DCP urim ne SP lei urim ne ba angang jing pai ba mayam bunu mak do kani nu isana phato polom pai re isana fu thake to ri ma pai ni tingoi dra ba cha ba pai ni te tingoi chana pa na ai kai thap to re ai tingoi dra ba ba pa o re ba ai no ngai ba lai sa ri ba moi jom loi moi ma mang do ba to hol le ba ko to hol ga di adu di khun ngap ko thokre aram ba jeng won thokre ka do re do gi mama oi bi sing ni sina ari maya puno mo ari bong mo khajin na ga PG gi mani ni khun ga ai bi na tara chingen pidro ne ado khoi khabar da khoi gi pau chen hap tro la ngak ta dro loi pithibhi lu khangi ni kaino india ga me na ngak pi da be gi Manipur ngak pa ngam da bi khun ngak pa ting to kre ado mo na kha ga mo gi sa na ba tum na ba hin ba maya puno bok do lon mak chi ma tiang pa si thak si kun si khoi yo ra bne yo lu pne ba ado di hu ji khoi gi jeng tue phok da le ba ngang jing maya ma si bo do ba ngang maya ma gi tamning ba line chatung maya par hujing nung ba pai dra kun ngak tra bu hum pu ina si re ko ke am sok tron le gre ado tung gi future generation angang wen ka mang de sini hu ji khoi Manipur da khoi le film je ado na kamai to ge na hai ba da matam ji da hujik jing biu su chanari ba kangbu sing se inda kam he kai mai le le wa kamai season nei ha do he su chanari ba ji mo sun du chanara ka mo na election ni matam di noi na ne pangum tin chung thro go do mo na hydra ne mo leader ha asina jo ja ji ge ba su gi matam ni pangum tin to hai ba adu kari hai nga na ko gi pan me yab da ko gi unervan MLA ko gi congress ki ranjit hai phajom yawi ne sugi story ba kangbu jiga ko gi mo ga bar sarkar da hai matam di noi sugi ground run ne ayu yob da Manipur ge pun sakam thugai ko bai bi yob de adu noi na sabe investigation je tali ji han tu u hai do wai im de lui ni hai jo si hai bi de lui ni hai do ba ai do ni adu to na hujik je akoi mayam se hang bale akoi akhang hai mayam pun mak akoi lai ri mayam pun mak se e ba kan bo ne si lan lu sin ba na ho ne si sini ai na ajeli lan lu sin ba ha na ho ne si ai ba khwai da gi maru oi ri ba di khoi gi haru ba ha rol sin pana yam na lambi thong shema ba su pana yam chako thorang scheme pai khal ba su amam du gi lai ri ba na ha rol sing lai ri ba miyam sing haruk li ba mirol du ningthina mai masing tamba afaba lambi chatraga di tungi lambi da ai khoi na pana yam lambi afaba shemi har ga su lamdam du chakot pa ngam moi da buri na hojikti security force na ngakpi daba security force na miyam ngakpi di haiba wafam su yumpham mo kanda naha oiriba kaya khulai paraga khul ngakpagi lambi rom na changchal lakpa aduga khul ngai ba singdu amuk tongan ba wafam singdu yumpham mo ga amuk pha na bagi lang thak pagi mami muk tarakpa asigumba sina ma yumpham mo kanda Manipur gi maru oina maitai gi leiriba naharol sing hawgulai ba nupa macha sing aduga nupi macha sing aduga ima sing miyoi khuding maksi masi loishanna bagi da makta hona rabra hai bagi wahang si hang da bangam de hai bani du kwai gi maru oina geopolitics ta ai khoina mitari ngai da natragana ai khoi gi Manipur gi insurgency gi problem si masi shop tona bu hona ri ngai da geopolitics tan laksal laktana India da phawa sholak pa ya bagi pibam le ri basi ningthina ingchimam sangi maru oina Manipur thoi irang asi loishan mu sangi maram di Manipur si kwai gi miyam na haibadi male mi leibak singna mitana ri ba interest lai ri ba Indian Ocean ga nakna ri ba Bangladesh loina Myanmar ani sigi marakta leiba yam important noi ma pham moi banina hai ri hiram sing asida kup ne ingchen bagi tangai fadabelai insurgency loishan bagi mingda siguma mayam si khut thado ga thamawo taragadi tungda India pumbagi una cholok pa matamda hojik paliba lengakta miyam na blame toroi makoida responsibility fix toroi haningai lete haba pham chi thamler ga ngasi ko nadi the Manipur files ki thorom matang solution jage ngasi thorom sida painless ahumagna sharuk yabe bidam tharo phunok chari masine ngasi gi the Manipur files ki thorom ngasi gi nadi kai me thang najari kurum jari